or rhyme and reason channel kia tu zong song te si pai book so hey voin chu kan tun trung kan video chu ngai dom ve miel do na chan chu kan thian pa thada ma hey kan jing alo tel ve a Chhana rhyme and reason in si pai kan book che si pai ani hi chu alara introduction vak po hingai lawa amara cha hey Delhi lampang te kan nia engemo mingin adu da hin han introduce vere ni se thanga kapmin chu John lal chan chwa ni John Chhana ti ke tin ke da thui lo pang YouTube khan ni man channel tur chu po chu video ho te substance nei vak lo chi khan nga ma ro chu tun mai hianin thu mu mal deuh te khel chho te ka chinga yang atang meron sia ni kan ring dawa nani pon Khan in link meron thona YouTube video channel link ka en lo karin an lo pui sui khop maya sumi Apologetics group ti vera changa meron mu chop nin ka ria chu kathiam Apologetics lampang kathiam wang le kathiang lama kalar wang ni mi alovin kalau tùy về vangin tùy lệ tùy kanin muốn đi đâu bờ mày cái bốc cái thiam bị chúng nó become honors pass swap cái này tùy về xem mà giờ quay cái là giờ nó training theology thế mà mới là thế training Greek trong thế cái tùy về thế na cho philosophy những cái món thế cái thế những cái gì là thế become cái thế trên đây mà cái niên nở đâu nó năng chỉ na Rhyme and reason. Các pha bánh gió nó bộc lộ gió rồi thì kan gió lúc bằng gì mình các số chú mi tên này kan ti do na te công số bộc mi ni anh như là John Chhana chú John Cena tên này chú người mà thế khá sĩ hơi chọn John Cena thì mình tìm mấy sẽ lal chan chua ti phei chu lam hin tum lo rim rim an mo ro le an bei dong chi chỉ là anh có ông về rừng trên à anh trong nghe cái chuyện chung đi mỗi vác lâu chỉ lý lâu thì tôi lên rồi thắc trong Jordan anh ấy thắc biển thar ma trong khóc mày hắn sấy sầu đón tay là mà sắp ra topic kan than chu kan titi me don en tu kan ngai dan kha yang lampang khan lo nei sa wala kan titi dona sai ve tu chang comment lama te han lo comment la kan the ang in chan bo chang zuinga hey tun lai hian in engani science le faith hey mi rin na in kal anga ngai na hi tam ma Delhi chuan in Shillong a poni ang hai ne hu vela te Delhi vela chuan in classroom ate kan thalai ten wakala anzir ti tu ten a big takin philosophy le science zirlai te pathian omering mo Christian ni mo kiten an lo ti elvel thina a chan chu scientific taka ngai to nai che thiam chuan faith kan ti rin na hi nge ni a khu bo veka khang tiang nge mol mang taka rin na ang kha inei lo tur khan an ngai ni tin hei scientific atheist kan ti te science an pom zong trong pui riau ngai vik mo nge ni pathian ni ngai to lo ve pathian chu kan hriat thiam lo explain an ni kan thiam zela god of the gaps kha bo zela ti khan ti te no ma hei hi enge kan ngai dan le kan rin dan te han soi choi la tro science le faith ein kalem sang ni som pakhat khan ni huwa kalut ve biochemistry zir turin kan professor kha tu ber chunga ni chu ka soi long ma ro chu aron lu ni aron kal ma sak ber ni khan pathian hi omlo ni chu wang chuan min zot boy du su tiang zong khanin disclaimer kharon nei ngal ni chu first day khanin mase kum ni kan zira muslim te kan oma khasi Sakhuana an animism khating la zom te po kan lo oma in ke ma ko boka hindun om boka tu ma kha kan buai lo ni kum ni kan om chung khanin khating ma khanin kan hria ka hria chuanin
tin mania ka thian nu hian min rila English department da po hian an professor hian who believes in God nowadays atin pathian de chu tun la tu nge ring ngai ngo atma athing to tak nei chu an ma ni ngai dana chuanin chu wang chuan science so pon ni chuang lova academia rim rim ma hian pathian rin hi thin tariawa riat na hi oma chu athin wang ni mi alovin enge tiang o in lak chong kan na chi khat kan ti mai don ya san chu man la ya te po mi fing tak tak na ma le kha te po anjir na sa a university te po kum sang tam tak lom to thin ta khatiang kha ngai dan thin an ti ngai lo ni ma ro chu tun mai thil ron om nin ka ria a kan chui chonin heng kan new atheist ho wang hi ni kan ring lo mo anti cool ni atheist ni kha chu ni do berin ka ria science and page chonin in kal chu ni sen chon kan pa chuak ve thova eng ma tal chun kan hin ve tu chon kan na ya ni etra ka boi lo ra degree mo ve la ve a tin ani ta ka page chon religion tel lo hian science om thelo ni history kan en chon no adik sir na shim hi religion atang ron chu kan ni chu wang chuan point te pona soi thenga ama ro chu tang pui chuan ain kal na chan tu ka hlowa ain kal ai mai in science religion atang ron chu kan ni ka ti ke chu onia iso yang de khan jon ni hemi nge ni science le faith in kal ai na le in like scientific real na in 19th century well so ron so ni mela ma lai nge ni scientific thinking ron nge ni chop chuak phom kim ta ron chop chuak tak tu te Greek ho Neoplatonism te Aristotelian thoughts zong te heta kan Christian philosopher ma sa one Thomas Aquinas te kaldun real thin no theology revealed oma natural theology le tiang khan in hian la po lo a ama chu iseng de khan in lak cool na hey science kan nei to long tin a moral implication kan ti mai pathian om ti kan rin chuan du ti thei to lo na khatlai te han phon han ning ve thin te po ning ge riamo history a riat lo thlak ka ti mo science han tui ta ka wang pathian han mu sit ringot te bang pathian ring tu te po a chan chu genetics te po a mu chuak tu chu pui thiam ania Mendel te mo tin big bang te po mu chuak tu pui thiam an ni de scientist an ni zer ani pui thiam kha khun an nga wang khan tin kan calendar engkim science ngot lo te po hei pui thiam siam vek ani ta tun thlengin ma line siam kha kan la mang ani mo calendar ngai tin leap year ngot en te po hian a scientific lu te ani kum khata ni zathum somruk pangale tar kar claim oma kha kumli aliam khanin ni khataron ni le chi ka kan leap year siam ati te a scientific lu te ani calendar po kan de zong pa Christian te mayang Christian big of a loving religious people ma pui thiam ho siam kha an shelo an yang su ka te mai tunge ni asai tu ha ka to chi lo os Guinness ni tang ria tun kan generation hi information dong number history shelo beratia ani du mel khatia information ni chakan adi karing chu ma ra chu history shelo hey mani phejo lekha bu pakhat ka chera iso yang khan pui thiam ho ma lai mong sau lo bonzia dik tak chuan I literature zong Homer te po an ma ni von vek lo nia adik written culture shim hi an ma ni ken ko scientific thinking shim hi Christian de ta ti la kan soi sol me lo ne dik tak chuan ang tiang zong discount shit lo kan heta an mi in a lena an sitting room a thuta in om karing lo tiang vel hi mang reng si kan om reng si kan tu la po han phone hi kan nei ka ring lo tiang vel ni mang reng si kan no internet hi om lo nianga titla tiang vel chu ting ka ria hey Christianity te religion how in science an be an ti te hey defensive do an trong tian etiang te a oi om lo em na chan chu science ina record san nei po hi a tam zok hi chu khang mang so thoina an lo copy chon mo le an promote te mayang khang
saint kan ti hota po kan ka ti ka an promote thin ta an ron social thin na bera ka riat chu e khami renaissance ni chi alo ka inquisition mo Spanish inquisition kham hun lai vela science che phun lai om khamo e Copernicus Galileo ti vel kham hun lai vel wang khan science hian Bible hian pathian hian science do mo religion hian science do nian ngaya chu conclusion dikan in ka shalawa hun lai khan kha thil kha thing ti na ni mai ni engkim han lo conclude nan kha chuan in adik chuang lo chút lại chút xám lo càng miệng Christian thì hiện căn bom về ngày tuổi cái hiện số church history thì bao cái nên chọn ring lo thì ta ring lo take hop cho cái lo chút về nè trò adik kha chu bom tur science lo bọn John of Arc thì bọn mi phải này chứ han thật lắm Bible tin đây là tên anh lệ linh han thật lệ đúng không ta khang tiếng khan anh nói chứ mà cái tên có vẻ là biếng thì bỏ thật đúng đủ hắn ông dễ mấy à khang được chút tiếng Apple chọn anh tiếng căn bột sập lắm xem ạ có vẻ apec thì biếng lắm mà khang có vẻ he universe lie này mà center này thì khang cần riêng đàn ta mi giống giống cần riêng ăn riêng chuyện này chuyện ni lệ khá lệ ở sự đẳng thì có vẻ hiện có vẻ an he lo mo ti khak scientific community a po an rin dan ani man lai chuan Christian te na an von bi kan ni chuang lo ma se Galileo te Copernicus te hoin ni love e khovel zok hi ache ani an dia fixed earthers an ma se moving earthers khan an om chang ni khata khan dikta ka soi chuan scientist dang te po khan khat ngai dan thar kha an ring big chuang lo Christian te chong ni lovin mo chu shriat tur peer review a khanin thing vat cheng chuan in an buain tur am lo amaro chu an mal tan lu tuka ngai to thar lo ka scientist dang te pon an mu si tho ti kha shriat tur ne khang hung lai mo te reng mai idea kha ene anon conformist ve kan tu meng chu pom a thar ba lat i englo hi i khata khan engeni ko ranti zong hi Christian lai mu le kan rin dan ani vek kherlo ti chu chiang tro ta khan nia enge kha crusades pon sai thin ta tro Christian history sai chiat nan I adikan ni crusade kha za thlak lu tu ni amaro chu Ravi Zacharias kan mani osai kha Christianity hi crusade hun lai tang kan te don chuan adik lo ate tu kha kan dik lo ti ai chu en tir nan kanun hi miron te don se min ka chiat lai ber manga min te don chon adik to lo ni min te dan khamo en chu kanun dan pum pui kha a en ve ngai ni a context a khan wan chon Christian te po kan chiat lai te ma khang kha political mo khang mi te kha Christian thatak ni se an ti mi lawang ma se Christianity palai tha an thlin lo awangin khang thil khan ti ta chu wang chu an ma ni ber kher kha vate na nang man kha chu affair chi lo ka ti pon cái này po tu na hemiron hu se vel mấy video ti se kha ke mani tak khan che lo Apologetics zong kha han va noi ve an ti kha adik chuang lo ni kha chu kan kal le de nga am a science stream he man la an ngai dan ka ru ne ve thin de chu scientist tam tak ti me ang he nang phejon izira Isaac Newton ate motionless gravity lama sulsutu robot boil gas theory masaber tin es to mc square to ko Einstein proof to tak Ernest Walton ate mo tin tu line na mi Francis Collins the genome project in kalta seng heng tiang science nar kai to min tam takalom pass kala to an lam lo computer lam ni se Charles Babbage the Christian Morse code Samuel Morse te khang ti ho zong khan engeni natural science zir khan pathian ro puin han muzel zo ka tun la hian in ai mo kan han thedek de ga pathian om lo he kan ti vat zela tun lai scientist le man lai scientist in ang lu tu hi ani ang lo khop Isaac Newton kha example among tai la common amin kan shavekta
gravity kha fa mu chuak pon ni lo ni ti ma yang alo om sa gravity kha chu Isaac Newton om ma point ma ro chu ava identify ni gravity kha khalai khanin pathian kut tan ti ha finger of god an ti kha khami a khan credit kha peta ni Isaac Newton chuan chu ta tak chuan John Lennox khana sai chu gravity kha aro pui lutuk ama ro chu tun thleng hian scientist hian gravity hi eng tak nge ni hi an la chu lawati he energy ta pani thawa Richard Dawkins khani mani Higgs boson particle mi kha khamin mu chu khanin he chu pathian ain aro pui jok pathian ain a relevant jok eti hama arima ka khan John Lennox khan avazot ani relevant for what mo engatan atia a chang thelo ni Higgs boson kha han man na tur le enge ni takha kan se chuang lo ni mo chu tiang bukin energy hi thale mai kan ti ma se energy takhi nge kan thelo gravity po tha gravity terlo chon kan lang vek don amara chu gravity takhi enge ti kha kan se tak tak chuang lo ni kha Isaac Newton te chuan in pathian ni an ti mai ta then chuan god of the gaps min ti sakang amara chu a soi thelo ti kha admit ta to Isaac Newton chuan a soi fiat thelo ti admit ta pathian ni te tuna scientist te ho hi chuan an soi thelo ti an admit tu mi lova god of the gaps kan neng tho khan science of the gaps hin nei ve ni inge moni niang ti khanin an tang ve tlat thon mani po hi mo khatlai khan bang chuan an honest lo ka ti mai scientist zong zong scientific lo ti khan lang chi a sign o adik tu tu eng lo ma ro pakat kan sei le lo na nature editor pakhat a ming kan thei hi lo ari ve le do to a chan chu khovel universe hian tiran e ni ti an mu chua hun level khan mo ama te chon infinite ni ten te mai mai ta tiran e ni ang ti anon mu chua tran tir big bang vel ron lar lai khan science ina mainstream an lo share dan changan a pem ta a peng ta ni so khami kan paradigm shift kan ti don nge kha omje chu naturalism atang khan creationism a khanin a peng shat ani chu tiro nei chuan no create ta ni ngai ti lama hana pe na wang khan nature magazine kan ngai san em editor khan hemi lama hi chuan ikal to longu ati ringot ani remark a khanin omzia chu a scientific lo lu dikani ma editor web rin na khatianga ti kha creationism lama thilakal tur kha adu lova khatiang lampang adal tat ni chu emotion le ti top mai la religion na tel to ni sim thatiam in thatiam ban ter khatil kan in angvel scientific lo da na chu scientific an ti don chu ni tin han new age so kai ron soi kai zo ka ke ati chan an le khabu de ngai nong ka tia tu zo ka thape wak to lo chan chu thinrim le tok trong hiang ka mo emotion hi to ka science lo mo God is not great religion poison everything ti te pathian hi so le me om gring lo ti kha so nge hi pa ni lo an argument hi scientific lo hey no pang chia thla lo no pang chia a philosophical box lo mo iso yang khan an ni ho po hi han ngai tlak hian history le philosophy hi min han share bel seng chuan science and shit lutuk hi nge question lian lutuk the big question kan ti ho an man tum hi nge mizawin zo dora suktin kan ti opposite chia hi om sai chu tiang fe ni chu chu lom nge apologetics lampang po hi man lai tang ten tun thleng hian ke chu kan chan hi thazok ala thazok ka ti no achan chu thiam na lama te po adik tak chuan hemi four horsemen ho hi thuman ni to ta enge an kul lu tukani an thu sei te po angai nom tin an le khabuji te poi seng khan chiara nuam ve ni achan chu an charismatic lu tuk tan vai hian an thu sei te hi enge hey one liners thado do yam thrin ni tin an hwai sena style swag kan nei ve ni kha video hey internet YouTube velon om tang page on an hang tang kai ta lu tu kha
mina kan lo en beran bok ta apologetics la mai ro chon putar de ten tlang puita no Englishman cool do kan om velo ni mo John Lennox te po Irish accent mak do na tronga tin nge William Lane Craig ta an ko thi cool do ranga hey cool han ti tu kan om velo ni anti kuma tian anti ma se antiam zok ti hi ka chiang lo tu ni heng ho hi nghe academia han te don lo pon an trong kam shim an thin rim ngai lo rung te poi ke chu ka ngai sa ma level hi sa chuan chan kan an hi ala tha jok tho ka ti ama ro chu atheist lampang chu an cool zok awang hian mi hian an heng lo deuh chuan ka hria in mi na kan share pui lo atheist lo ma hen poisa to mo speaking engagement han lo an thei lo to ka chuan an le khabu shalakal zok buka hitlai taka hian mi hi ve ta mo an li karim in trong nge om isayang han one liner hi ha khatia quote tu tu na pa ni thong hey memes ma thalak pakhat ta toy do pathian soi chian na he teng the an lom song ta tang pui chan tin enge ni Cambridge in post truth world da kan lut to atiang de khan scientist ani wang hian eng po sai sa dikamon tia ma se an claim te hi nge logical lo ve de pakhat pe chu Hitchens le Lane Craig ka in debate kan han Hitchens ka in board sai lo amon di mai tur khan sai tur poka shmang lo tiang de ma se asoi ngai soi non kan angai no em tho mak angre nia new atheist so an soi oi mi lo po han ma ni hin lo bom ve mo isai ang khan charisma an charisma nei an ni le hi thalai ho enge ni zir chiang lu tu lo tan amo i soi chen na lampang ni lovin inquiry vati lu tu lo tan ni an lo zui ve fe mai thayam thei lu tu ge chu ber chu an hria ta wanga an hriat wangin an lar ka ti meng kha khan mang thiang ni mo di tak chuan Ravi Zacharias ta po hi heng atheist agnostic in the whole critical thinkers in the thin ho hian Ravi Zacharias ta po hi an nu izat thin ni bizo ma kha an nu izat rual kha an ni lo frim ma se enga tinga nu izat kan ti chon heng atheist ho hian Ravi Zacharias ta chu academic lo tu tin an lo criticize ta maro chu kha mi conclusion a khan eng tin yan lo kan ti chuan mi pakhatin khati khan lo soi wangin mo an nei san takin khati han soi wang khan kha conclusion khan an lo lu pui ve topa in wangen chu an soi thei chong lo mi pakhat John Lennox a sei tho ni ka student pakhat hian resurrection chung chang hi a oi om lo lu tu khovela thil oi om lo berani e atia a student chuan John Lennox chuan awamak ve pola evidence pek kha enge ngai dan tina zor le tani no tel ko pola evidence pek kha enge ngai dan ti kha student khan ain sai le na chon ain sai okta polan resurrection chung chang a sai kha alo la chiar mi alo khan ya bible mi le ha mo kha conclusion han lo lut ve top ni a oi om lo lut tuk ti khan atlang hal engwang nge a oi om lo ti kha a shelo no khami kam chu mi zot po hi khami trapa han kan tla ve in ka ria a hlauhawm lu tu an soi ang pom mai mo in ti mu chi te heng kan ni le ha ania adiksi i thil pakhat han soi chho du kan i bok chu hemi hei scientific atheism a kan tel de science hian eng ki ma soi fianga thil nan kan mo lo an pu Stephen Hawking zat pe chuan philosophy is dead and ti ve ngota ma se ka chu a retract le ma kha so yom zia chu ti kha an pai de i science in kim explain thei tura ngai na te hin oma i lo zir to train boka i enge i science limitation hi na ke bo sai ve ka du boka in sai chong miang science hian eng kim hi a sai fiat
thế em tí cái rõ đón chọn in kiếm hiện ra nghe những tí có càng siết phốt ngay à khá siết ngày nào lâu nè tu na hian in kan science ne zong zong hian khovel zong zong huap hian in ngai to hian 0.01% hi kan thleng tong em ti tek na tur kha lo shrim shrim ani chu 16th century science akan let taila khang hun lai ka chuan hei ba khi chu kan thleng the to long an ti ve thawang flat earth le center earth ma khami chung changvel an rin lai khan kha ba kha an shebik lawang tin he ta ayal la kal lela Muslim Hall University and tin ti lai ka chuan khovela thiam ber ma hei ba khi chu kan kal the to lo ti ngai dan le engkim kan lo soi fia the to ni ti ngai dan khan ni ve thawang chu wang chuan a limitation sai don chuan in a maximum kha exam kan hriat meo lo chuan in ti ngai nam lo ni ma se kan hriat tur chu man line Bible in ati rin pathian in lele van siam lo ti to kha science on man ni lo ka mu chuak ve a le khabu in siak sa reng ati rin tin na ati ri omang em le ti kha an lo chai rei lu ka infinite regression ma universe hian ti ran engem ti khan an buen boy tu na chon lo thei lo win du lo chung in universe hian ti ra lo ne anga ti an ron lut le tho chu fa ai in siak sa kha pom mai tu ran ya an boy kol pai ti it's like so kavan do em CS Lewis to say ga shi ring to internet ti khaw ka kwat chok theng em kan tum chilang men became scientific because they expected law in nature and they expected law in nature because they believe in lawgiver ti come on khatia siam to sa law hey nge natural law mu chho to om ti kan se jong kan mu chok ma chuan khami om ti kan rin na po siam tu kha omani ti kan heta mo kha wang khan ni science nge ni Christian culture science a than du law nature hian law fam fel takin akalani ti rin law khan mu alta entinan duli bo zong don daila duli bo ti kan hriat chuan kan zong mu chak bi kang bo ti po shelo mo abo kha cheng khan nge cheng thum nge cheng linge duli shelo khan zong taila a har de bi mo khatlai ka pom mei photila chuan ta chuan ya entian duli bo chu chuata om mai thei mo chuata om na chan si tam I boruak ka alo thlok lowang ti lo te kha athia te kha nin azon na tur ama ina leng thei lo ti ani lo pon claim information shet lok atlari ka ria so ta niang ti ver mo khami rem khom wan khatlai kha bing war thak top chon hei ke zona lian pui I te lai tang hek ka sa thim se vai ni kan om ngati nge thil om ti te ka om ti vel in sian min ti frustrate ve ne chu mi big question how mo antina meaning ti te value ti te morality evil and good he chu englo ho hi chuan in engi ni neuroscientist ho hi chuan in thuak englo engi brain chemicals movement kan thre thei de to oi che lo morality po hi soifia hin tum thina no an boyzel moral lawgiver on chon tro chen ethics tin hi ma ma te tuina zong music te mo aesthetics shim moi lo ti te eng hinge moi mo ala te thei te lo tin englo wa soi ngai thla to thin thong William Lane Craig soi science soi fe lo te achan chu mathematical law te physics law te rin law ka nei ta ni tin ai soi chia E is equal to mc square upon speed of light ka a holam le kalam ka constant tora zoom to panga ya I soi kan soi fe thiam lo an na tho chu kan sar thiam a de khanin a science tak tak hi Newton po kha priest po khan na khan puanga I soi tong khan ni ati tu hi chu ka halawa spirit constant work of spirit te hati ta veling ria I lai te khai hi science hi adiksi chu ta chuanin pathian a omani ti support nan hian tunai ran soi tang khanin apologetics hianin fine tune argument ti omta chu kan nei that ber nin ka ria atheist upon unadmit to he chu haran hian ti
in kim di klap mà gravitational constant point claim there thak pon khovel universe pon puya omlo wang ti te khati kha tam tu example pakhat chu ka pe som chuang eng lo a khanin mani ka chiara chuan anon list thla khati ante kha intelligent design akho kan ni kan ta amaro chu khatiang evidence om chung khan tunlai scientists honest lo chuan an haider tlat thowang khami kha manlai chu ni se ni en ti tong ma se khami phun kha chu kan pe lo to en kria chu ma an soi thin nang den he ta organic primeval super tanga gravitational force che fine tune che so ka chu oi om vak lo ni ta chu lam hey eng lo po anin soi o ka universe nam tur hian necessity emo chance emo design om ngai ta tro option pathum chom ta aron om ngai wanga ron om ani ti kha option pakhat chu ni ta panina chuan random mo chance ron om pathum na chuan fine tune design tani khanga crowd sakhanin necessity chu ni theilo mo contingent chu ni theilo alo ti to a so option pani khalom ta ni chance mo design kha ATS ve tho Richard Dawkins nge Christopher Zock khan chance chu ni theilo aron ti le chi a box ya ATS pani khan in shaton lo khan option chan nei pani kha anon cancel la chu wan chon design chau khala bang le ta sa isu kha ni ti zal to kha ani muton lo lu to kha chu an tlom ngai lak lo jing sa thiam em tlom ngai lak lo tang lak lo si mo kan is a very work chu Sri Lankan pa I to mo professor Chandra Vikramasinghe ti hini ria Cardiff University Thokhian design zong hi ni awai lo vexia life lo om hi eng ma hian explain si lo he evolution ti vel mo alien hon lo kalanga seed of life hi khovela an million tang thum vel ka ta hana ron danian natia chu elo astrobiology Cardiff University professor in kashelo ni ti aya khan proof le thelo so chi ai har zo kalo zepa sang ti khan pathian om ti ai khan Allah also rabbit hole adik chiar rabbit hole khan an lu ta ti khan parallel universe tentita parallel universe hey multiverse anti pay chu hey creation om lo ti sai nan ma khami do nan khan multiverse antia ya science on multiverse te pa lo sai mai thei amaro chu creation om ti ai khan multiverse om ti hi how tak tu ka science changpon thil boina lama ang lo jang hey singularity scientist nan what singularity mo physical loss engkim na om zen nei lo na mun khatiang kha om thina ni chu khatiang khan chu anin scientist evaluate se engma ti tur shalom tiang ven ta khatiang kha an avoid ve ram thin hian ka riama chu wang chon ya an scientific to veklo ti hi chu chiang ka ria ani le chu ta chon englo hi van poimo om ve tro he science kan ti ngon po hian theory le ngai dan ideas om ta chon he ta engeni laboratory vel proof thapamo mathematical losses ya theite ni chen multiverse om ti dekh chu idea ani ta ro tak pombur he an om training hiam ome hey football club tran zong ne yang hi mo ti hin do in ka science community apoyan entianan Oxford anga po Darwin atran boru hian omani khamia khan thil thar scientific tak peer review sa Darwin aron challenge zong in ron chuak ma se an hing chuang lawang an rin om lut kani khatiang zel khan an om parallel universe tran chi te mo simulation theory tran chi te om zia chu scientific religion kan ti a hian religion tengin sai top taila Christian le Paul Sakhuana thau hian Paul sang mo denomination sang hin om vele chuwa chuan new religion an ti poi ai me phiang ni ka ti an man ni poi in ni lo to hin nga lu tuk Paul lo ve zela Paul
นี่ที่ในส่วนก็เป็นเรื่องปกติเขามีthe God particle มั้ง Higgs boson ค่ะเองมาแล้วจังไงที่เราเทน้ำมาสไปเทตัวเขาเนี่ยเฮ้ยเราตัดเตแรงเฮ้ยแลบจนเทรซุนหัวโตเงี้ยเราเตแรงเสียประเทศที่อันนี้มันหัดสวงเราเห็นกันใช่ขบมั้งสุดๆแล้วไอ้มิชิงนี่นักกันเอ็นเทจังคันกันเตะชวนมั้งที่เราแรงนี้เอ็นที่นั้นก็มันจะเนี่ยเลี้ยมตาจุกกระเชลว่า microbiology ปุ่มปุยที่มิชิงมิดมาจนเราหุ่นไล่คันนี้ไม่ให้แบคทีเรียติดอันหูเทเราวางคัน microscope เราวางคันเฮกโคเวลมั้งเจ้าลุตุกอี species ต่ำนะที่มิชิงมิดมาจนเรามีอะไรนี่ exist เรากันที่เทียงจูมาเส level เชียร์แต่เขาเนี่ย microscope นั้นเสียมตาเขาจะจังโคเวลทารารันเปียงอันนี้จูมิชิงมิดมาคันมาเสmicroscope อันหูชัวมาปกคัน micro ข้างเตียง microorganism เขาจะอันละดักเท่าสุดเตียงเชื่อจน Higgs boson แต่พอเองมาแล้วจังรันที่ไม่ละ machine perspective จังอะไรนี่เท่าเขาเทียนนั้นเอง dimension สองข้างก็ฟังเท่านี่จะในส่วนอย่างเดียวกันหมู่ไทยเรากันหมู่ทารานีว่าเสียมตู้สองอันนี้นะคะอันนี้ conclusion สิ้นสุดแล้วมัน try ก็ได้ค่ะเป็นบางเฮ็ดไรscience เรื่องนั้นเบคีก็คล้ายข้อมตัวตัวไม่ตัวน่ะแต่เรื่องไม่ yes จนที่ใส่ไปดูเสกอะไรเนี่ยที่หุ่นกันนี่ดานังฮิตแล้วมันแต่เรื่องไม่หุ่นกันนี่แต่ซาที่ดังตัวโพสต์ได้จนกันคล้ายข้อมตัวจนสวยจังก็ที่มันจู่มีin like scientific view ปัจจัยนั้นทุกเราที่ in ฮัลโหลมอชินนี่ไงด้านทัร์เตนี่ที่มันไลน์ scientist ลาตักเลยลุยเต็นนั่นไงเราว่าจินปัจจัยนี่ที่จังscience กันเราจังกังชาวเจนี่ทำยังไงด้านนี้โลกเราโอ้ยไม่ที่ไล่ตักเตะค่ะทางที่เลยไม่มาข้าง scientist ทำตักไอ้สักนิวตัวนั้นเท่าเราก็ละทินสอยทางกติเลยเดี๋ยวจู่ที่เขาเห็นกูเรียกว่าจู่มันจุยไม่โอ้ยไม่เห็นอะไรอันargumentไอ้หมายนั้นมานี่อันลำบากตัวนี้ค่ะอันคาริสมาฟังเราจุยงดที่ไหนแต่ทินอัตโตปะสอยกันหูไทยกันหูตาก็ฟังคันไงนี่เอ็งกิมเขากันเทียมที่นะอันนี้เราว่าทินเกี่ยมันนี่หูเทียมมันจะนี่หูเทียมเราต้องตระหนักทินอธิไรใส่เขาเวลาส่งมีใส่ซึ่ง explain ที่เอาวันละเล่มมวยที่นั่นจะบอก explain ที่เราส่วนที่ไล่ตระกันมันสิ่งมุมมังแต่บอกว่าenergy ที่จะบอกกันที่เราที่ไล่แต่ค่ะเอามัน try ที่ประกาศกันเป็นเรื่องต่างกันข้ามีatheism จู่อักุลเมลกันที่นักขันตีน่าพอให้เชื่อรู้ตัวกันนี่มีกันอินกอมเขาตามาคงได้เลยที่เวลสอยไอชวน Hinduism reincarnation เลยธรรมะให้มีกรรมะที่ตักกันเงี้ยที่เวลตีหันฟอร์ค่ะสังกังบิ๊กน่าเรียวเฮ้ยสังกังไม่หมดตีเรียวข้าสิ่งนี้ว่าสับตรงเทลฟันตัวนี้ยังเฮ้ยแต่เนี่ยเฮ้ยไรรัมรีมิจารรัมรีเวลาตรงนี้สักมาห้องเนี่ยนักการอินสูขัดยังเวลอิสูว่าใส่ไอ้ก็ชวนนี่เฮ้ยแต่science ที่ scientist เขาเนี่ยที่ทารันลงหัวเขามีเนี่ยอันนี้กันที่โดนไงมั้งที่จังกังหมกกันที่ฟังขานินริลรู้ที่อะไรเป็นเวนกันเสียหมกที่ฟังไม่นี่ทารุมินกันลมอันนี้แต่ไม่มันไล่จังเราเสียตัวให้จุนสังตั้มวันเชียงอีท็อปิกต่างกันลุยโดนเช็คขัดเลยครับอีท็อปิกต่างกันลุยเลยดูจะจู่อีเขาอยากมันพวกเขาอีส่วนตัวเองเสียให้ YouTube วิดีโอให้เคลมให้กันเราเอ็นเวให้ตัวไลน์ไงด่านลาเลยจู่ยังไม่ยังตัวไลน์นี่ต่อเราว่าเราmedieval แล้วจังเราสุดท้ายตัวไลน์เทลาเลยทุกคนยังให้มี religion Sakhuanaฮิตตูร์เราเอามานี่ที่ตั้งว่าให้ตา
Marxism Karl Marx ten opium of the masses people ten ya chan mania Hitchens ten how religion poisons everything ti le khabut bestseller ni chawa hetlai hi min han soipui le che Hitchens te ho Hitchonin unlock na Hitchu Karl Marx khani kha kan ring da ormata opium of the masses ati khamo chuta chuanin kan new atheist te abiken mizowa te pon yanga agnostic lo inti poni se Christian ta chialo ho ti maila khang ho ina heng ko chan du do ho hi amang chi khanin kan bel siang ngai lo ba God is dead ti te mon ni cha englo te te po hi en mai God is dead tania pathian a chaw le mai pathian a thi ti anti amaro chu mi a chung chang khama ni cha ji kan siar kha chon khatiang lampang saya tum na khani mi elova ain nge poyati ji mo pathian ni kan lo thatta ni kan kuta thisen akai engtinge kan om ta kang mo amang ang khatia cha la khani de ber chu we have killed him like we have killed him khami kha like kan rush phale to si lo God is dead ti chau kha kan sia chu tiang che chon in opium of the masses ti po hin vein ka sia a context a chon khami drugs anga ni ti a soi kha atum ni pon ka shelo shirin a shet ma religion chung charon sei sawa Marx and the cry of the oppressed mo why nung te tra ri ni tra oni heart of the heartless thinlung nei lo te tan thinlung ani aron te fak na hlir haron ni so spirit of the spiritless mo tharau nei lo te tan pon tharau ani atopa opium of the masses chi ha kan la heta religion is the spirit of the spiritless te khachu ti sen son Karl Marx hi pastor ni hi kan ti don ti na mi ani so no a context a zel khan no khami pum pu ya kha chu thata ke mi ron sai ka ya amashi shim na opium so hi negative ani lewing ga shalo khati lion so khatia roide wang kai and party na ai ti hlimna ni ati na van negative yo a soi chedon ti Trump oni ra san chu ma kha religious lu to kan lo ta atheist ti mai ra dikang opium of the masses di san chu opium chu ril runa te kan nein mo an nein an mangta kha khan a chok ani ma se an ril runa na tak kha chu atire chuang lo chu tiang chon religion kha credit a pe ve ni Marx khan mi noi nung te mo antil nan kan chung ten lo thita kan chung tel thi to kha kai thong ai nam to lo amaro chu religion chu opium angin dam na min pe the ti ha negative symptom kha kai lek tak chonin pathian thu soi kan te theng chu dik te na ma khan na reng na heting lai bol nei ti vel khan ya tan chon hetian drugs kha painkiller khan ani mo personally pon engeni kan isoi eng khan in han soi chowe mi ke chu hey atheism a fulla ankalpuna hi kema mi malhian ga han mo ve ta zau entinanin heta Hitler ate German Nazi ho mo heta ni chinai sai khan ni che thil sai so man sual lan yang zu lan du danan no kai kopa super race non superman etek Auschwitz a kan kal le to an dead camp a hian holocaust na ya ho ra thak la du ko mo pathian government da tele hetianga pai bowa mani du to ka anin pathiana hey tarmit hi lo le dem roma ka thian pa vai pa hindu nei kan ka taplo chau hin mai an sam te kha lo ma hi no pang ter te thom no te mo tin an tarmit jewish on an tarmit police te ponia a bial chi an englo te hi ti han lo ma chon khami a tanila te han lu tha kan phalta ti han kan bol don se wan tian koran phaltira an lu ti chawa tur khan le lu an thatta ni chon an scientist khata an biologist ro pui ber khan here in zom te lom se atan bung moka in zom na san ka en velani khami light an thalak nen lo mo atheist chu
khá bắt hiện concept tel mi alo machine mi thầy đàn Arab khác chuan ni kum masa khan Cambodia rama Pol Pot te ho mo Khmer Rouge communism fear fiat bermeng entina killing field ni han kan nu ne han kal boka nau pangan tha na hei thingkunga athwa kan wok kai te khan mo ni lo ni 1970s Rosur hianin ru te kha lo la ha te ron kha po pathian pai bo mak ing tuk tlang ve kan thama yang ti machine idea kal pui na mo he tani china kan sai pathian atanga chuak ethics tel mi lo annun pui millions tam 25% of the population in Thatania Cambodia ha ra thang je ma ni 1970s kan u da yang mana mo kha wa khan religion poison everything the atheist poison everything la hi man se ti chu po cherry picking ma andu na lai lai an thanga chu isai ta khanin isai ta ga chuan atheist Hitler Stalin ma Mao eng zong kuta machine thi nem to ji hi Stalin phei chuanin ama mi te nge Ukraine om ho kha makta doi tam tak kha atram tir top mai ni mo thi thlengin khalai khanin Stalin kha lodam zelin Hitler te lodam zelin loin ally ta se khovel pumpui World War II han lo ne ta se khovel pumpui a hianin judami te mo khatiang mi noi nung tiang ho hi second subhuman an ni ti ngai dan kha an keng zelanga kha morality kan share dan tur chu ni atheism world view a chuan achan chu an sei dan a chuan morality chu kan nei ve tholom min ka chunga ti se kan ti hi morality chun men ti ta mas Hitler khan nia kha chu pom tho amaro chu juda te laka chu tiang chu ngai hle nam chan chu mishing an ni lawa ti ni kha ta chi han ron buai da ni atheism morality chu keima German pui mo kamiso pui chunga chuan that ka chuang amaro chu juda hi chu timela khami context a khan juda hi chu mishing an tling chi asilawa chu tiang ka treat ve kher chu ngai mi ti kha aron om ta tuin nge kha van hial thei tong mo tuna khovel han lo lal ta se ma se objective morality kan nei chu kan van nei tlai da chu ni tual that su ti te a lu sin lo lut ta kan ni tual that tu ti te kan ni ni bible da na Hitler da Pol ho min rap da bok chu an nam pui pon sa piang swal kha inferior ha yeah pe chu ngai to na hitikal tho yang ti nge mishing tiang em khan nom the chu lo ama ber khanin ava inglo chi si lo khami a superhuman ti kha a blon lem lo tro Hitler kha palian em box lo ma kang renga ma khan arian base ka tian lo ama kha arian na ang lo tu kha dikcha a te bera a moi mul po tro kim lai thai lo mo moi mul ani le Christianity na hey min poison vegan ti ta ani na la son Christian college vel chok khani ve mela atam zak khu Christianity na thil tha min pek ve thung he min poison ti nge min chom lian ti la he min soi pu le them mizo context a nge mizo context tu ani mai itu tu sai lu poisons everything and everything itu lai khan mai everything atang khan claim le ti la to ka claim le to ta tu la to kan missing population kan je chon crusades lai sai ka chuan engza chiang a number ka shalawa ma se chiang ta ka shia chu Hitler te atheist Hitler Stalin te Mao te kuta hianin tam tak zo kan thi ni ti a khanin conclusion chu statistics a om ta ni mo Mao chi pe chuan mo noi million som ruk ang ka yang china han million som thong nia mo Arab thak lo tu ka atheism poisons everything tin conclude ve thei mai lom ni ma se ma ro chu khatiang va eng lo zom khan kal lo tai la burden of truth a khan lo de tai la mo khan ron attack na kha religion poisons everything anti so sa kho om mi lo na hi utopia 99 dona chu ta chuan Hitler a Nazi Germany kha khanin lo om ve ta se
cái hlauhawm về tay là niềng dạng cái đây anh cái sẽ lâu nó thì sen vàng nó tin cái biển phum vàng in mizo kan ni vekang vai to kan niang no German Aryan ngô tak kan ne blonde kan ne mit pol kan nei lo chon kha khovel han kan nong the don lo nei chon kha kan thang jok ti dan ti na ni don mi ngo religion poison everything kan ti chon in non religion kha kan du jok ti don na kha chu a logical lo hi ka ti lu tu mo thi ka du jok na ma kan seng da khan in trong ul ni dar hian ka ria he chu ta tak chon new atheist ho thil hei one liner sai pop pop mo Markson opium of the masses around tia aril ta mani khami den chen deuh khanin poisons everything around tir ngota angai tua chiam ta si lawa ve thungan na Markson in kha line kha aron chuak to boxi belchian dol boxi lo churai takachu point religion telawin science kan nei theilawa education school tam tak kan nei thelo history zi ana bu ta po tam tak abawang mo religion telo chuanin inventions discovery tam tak hi religion telo religion an nial na ber science bo religion telo chon omlo mai thei kan tia ani chuanin religion poisons everything atang khan claim in kan let pon lawin kan not re that thei ni chu nitinai sai han le khabu pakhat mi recommend du gan he kan viewers te The Soul of Science the text on the Percy zia kha an mani po scientist an ya tun kum za thum chunga modern science Christianity chawaron so thei thul eron so dan an chuina ni scientific lo peer review po tha kha kan The Soul of Science ti khale khabu cher zui du kan chon tu na na sai kha alo za ve zok ni tin hei mi zo context a po lut zoi tai la mi chen khat chuan tian anon soi chan to Christianity hian in kan nam ji min lak sa kan in ti mo a chan chu British khan political lampang ngor in min ron opa Christianity chu sweet mo a khila yang mai ni ron ti ta ma se tu khot ber nge chu ka shalawa Isua Krista kan lo dong shing kha bargain thata kan ni mo nationalist one shadu lo mai thaya kan nam ji ka hlau vek mai la Isua Krista kha ama amal ringot khan kan lo don chona tok tho kha tu ka ngai ve dan ni a trade hetla hi sai thui cha ko na kina du le ling ko ma video sana mo a chan so kan chan so na to play the don lo mo chu lai zo kan try and Isua kan lo dong ringot kha ti pu zai rema le khabu zia ka chera kan la shi rang chu le kha te kan cher them lo wa ti har na ron thlen ma ka chuan eng mai kan thlo har na ron thlenga khatia pol na kan chen tang khan le kha cher te kan thiam ka lu thoka ti khan tiang mai te kha eng ni kan chut theng poison everything chi alo chu nei tara tin idea chi san eng ni in min huala diktat son religion kan ti hen mo socialism in min man dan te ngai to ai chuan sai thui lo kan ti ka top don ta hen om zia nei on lo ai thiam wala san chu ka lu chuan thil tu ka idea shim na min the kol thei lu doctor om ha kan ni ta and possibly se kan sai kai ve du le ron bel la kan ti like so kata bahar san hei Christianity zara kan nei mo ni china isoi tol thalo tur ti te hei sovereignty of everyone human rights lo chona te tu te idea ni lo wa Christian ni ta hi ni no feminism te mo feminism te on dik em tin mai cha pakhat cho nu pui nei tur ti te idea leo mo hei engen yang equality like me zong in tluk tlan na science don dik chon survival of the fittest ni work thuk thei ka work thuk kha tur ni mo ka mi ron chan him ta tin hey tun lai psychologist in lara Jordan Peterson at well psychological benefits anga ziate mo in zai pola tel ringot po dam reina ni ti te ka ben ringot te hian in benefits te lo i ka in doi ad na
lam ilvin chan thatak scientific tak khala brain chemical la te mo tin hey music te poi ti changkang ani ba hin music ron kang tun than hian church music background ni de chok me lar de ho hi mo Billie Eilish interview mani khanเขาไปให้กันปุยว่าพอจนค่อยรักกันใจนะซะแล้วเถอะเขาไปทางนี้มาไลน์มิวสิกจังตัวเลยแล้วนี่เนี่ยช่างช่างช่วยข้างจริงส่งไงตัวจน poisons everything everything กันจะเชื่อแล้ว at least กันเชื่อขับไปทอดหมดเลยสวยไว้ตัวนี้ฮะก็ชื่อนี้ทิ้งกันลิมซอกเปล่าเวียนกันเสียเขาจะนั่งมองอยู่มีมาละกันผมเป็นกันลิมเดลโซเคียนกันเสียกันtlaivarฟิมดรอกันเทียนเต้Chinaสิembassy ทอกเตกันกันใส่ China เห็นมีหินนุ้ยไงเราไรกันเลยมิโซรมากันเลยโอ้ตกกันอินกันอินเนี่ยเลยไม่ว่าที่ฮันเฟียมถูกเขาอย่าปะข้าสุขมุดตั้งเราตั้งส่วนอย่างนี้ satisfy fulfill life ข้า science รู้ที่นั่นนั่นเองเองเราเอมิลดอร์ไคม์ขัน sociologist นี่ก็เสีย atheist เท่านี้อามารอชูก็อุศรันที่ชาติรู้ตัวกันนี่suicide ขันนี่อันนี้มั่วเสียค่ะ suicide อาจิรนะขัน suicide ตั้มนัดชูก็อุศรันอันนี้มันเราเห็นมั้งอันนี้มันเคลมนะเห็นอัตตั้มทีเนี่ยที่ลำพังขัน suicide เลยครับบุคคลชัว atheist เท่านี้อามาเราชูมันไล่มีนี่วางเงี้ยนี่อ่อนแอซะก็อุศรันก็ฝักขับไปที่เรานี่อดีตนั้นชัวเนาะก็อุศรันอันนี้มันจะใช้ suicide เคลมดูก็เตียงที่ค่ะ findings ชาวเวตักออกมาชูมีเจ้าเราปะpsychology ส่วนใหญ่ขันตั้มตะกองมันเนี่ยสิลอง time สักเชียร์ปะเฮ้ยลำสับประมาณหมู่ส่วนส่วนท้องสินักเรียนสวยๆใจพอละเตลรึงัดปะเฮ้ยเช่นน่ะจนนี่หลอกหน้าออกมานี่ดีทั้งหมดโอ้ใจพอลิสวยตาก็จังเก็บมันเนี่ยมาเมื่อเท่านี้เห็น worship ลำพัง research กันนี่ขันใจพอลเตะให้ใจเขาให้อันใจเขาตักอัน heartbeat ที่อินดังฟักกินน่ะลูกsync ที่เราไปให้กันเนี่ยปะเทียนเสียงกันแล้วนี่ที่ก็ notice ไม่มีประคับจนนี่จริงนะอี point เสียงให้มี truth และ accept ให้ยุโรปแล้วมาให้นั่นละตั้มอินกระเทียมเอ็นที่นั้นอับบิตะกินอเมริกาคนให้อัน politics ตะปนนี่เท่าให้ทุกตักเลยโดน polrek อันห้อยตักก็สวยที่80in ละสังกังห้อยตักก็สวยจะเนี่ยว่าเราสวยตะปนไลน์ scholar ตักให้ยุโรปเห็นแล้วตั้มให้atheist กันเนี่ยมาเสีย Christianity สุด Christian เวกันนี่ที่ได้เห็นเราตั้มสาวโม่ที่เด็กเชื่อถือนะซะให้ European Society for the Study of Science and Theology เป็นไอ้ connect กันซะอันเดียวต่อไป Oxford Science and Religion Forum ออกมา atheist เขาข้างเนี่ยให้อันห้วยกันเทียมชุดหลอมเด็กเชื่ออันละโปะค่ะ mathematician เอง university ก็สอนว่าUK จูเนี่ยข้าที่อ่านที่บอกข้านี่ดาร์วินจงจังอันเคลขัน mathematician อันเนี่ยอันที่เราใส่ตัวข้าไงตัวไม่จวนอันมานิตันก็อันอินดา zero นั่นตัวข้าตั้มตัวนี้ mathematician นี่จงขันดาร์วินที่อันที่เราใส่ให้ไล่ตะคิดจุด mathematician อัน support ฟักแล้วติ่งจงขันใส่Bible จันจงขันมาใส่ atheist เวกจุดนี่มั้ง agnostic เด้ข้าที่ข้าอันใส่มันพลัดอ่ะจุดนี้ยุโรปลำพังเสียคนในเวดวินก็เสียtruth เทียนอมเสียให้แล้วไหนเดี๋ยวเล่นยังไงคัดไล่ข้างนี้อีสวยเลยอีกันหัน contribute เวทกันหันใครคมเลยแต่เดี๋ยวสุ่งๆนี่ล่ะSakhuana เตลมีอะไรว่าประเทศ explain บอกว่าก็perfect atheism เขาเวลี่อารมณ์ตัวมาเสมีตั้มตักฐานนะแต่ทีนั่นจะบ่อยนั่นเราหนีตีไล่ตะกี้มันใส่ข้าชัดตัวป่ะส่วนอดอดเลยSakhuana in a religion in a big in Christianเก่งมานี่หลุดน่าชิมไม่รู้สิลแต่ละที่นั่งตั้มตะกันใส่เราพอละตั้มไหมอลิสกันเสียไม่โดนอย่างที่แต่ข้างเตียงหันใส่ก็ส่วนนี้poisons everything Sakhuanaตัวเรา
อันนี้จู่เราเรียนน้องเราครบไม่ตินอารมณ์ชั่วกับวันไลน์เราจะบอก out of context กันที่ใส่ตุ่มนี่มีเราเรียกทุกคนเราใส่ตีร์แต่เรานี่เจ้าละกันวันพกไปอีขัดขันอีหันคายเฉาตั้มไม่ละจอนกันตัวปะเนี่ยขัดกันใส่ซงซุจังคานินอีหันทัวร์ดูโมviewers หันจ่านนดูอินเองปะเทียนฮีอับเบลเสียนพลากันนี่ที่กันเชียดกระดูรุตุกะมาเอทีสวิดีโอก็รันเสียงเวริงมัดบอกค่ะเอทีสเตฟันเนียลตุ่มนั่นนี่เราวินอาจารย์สู้ apologies กันนี่เราตามาเสกขามีวิดีโอก็รันเสียงนัดฉันเบลจูมีอินกายนักขันนุปิวันไหนริงก็ตาตุ้งวันไหนเลยที่อาจารย์กันก็บอกขานินปะเทียนที่ตักเราเนี่ยงาตีน่าหันอันลุดไม่ถึงนะคอมตัวเต็นในละว่าตินสอบตัวรังเชลเราเนี่ยเลยกับบุอันเชียร์ไม่ตัวเตะอามาเราจะข้างเตียงแต่ว่าอีส่วนเองตินเนี่ยอาทิตย์เองตินเนี่ยถอดเลยทีตีเตะจอน่าตั้มตักข้าเอามันข้าเตียงขันก็ใส่ดูจูอับเบลเชียนเทนี่ข้างเขาที่อันนี้เราเนี่ยตีเรื่องเราขันเองตินเนี่ยอันนี้เทียงอันนี้เทียดานข้าเอามาอันนี้เร่งวางินกันอ้อยตาเบลเชียนดอลevidence ตัมมาตั้มตะกอมอดูตันส่วนจู่ๆส่งอีละโม่กัน YouTube วิดีโอเอ็นอาเต้กันเล็กเชียร์ละเต้ปะเองconservative แต่ว่า atheist วิดีโอเอ็นมีสูติลำปังนี่เราโม่มาสิ atheist วิดีโอปกติเอ็นส่วนเหตุ advertisement อันเน็กซ์ล้อมตัวรักกันขัดยังหิวข้างนี่เขาล้อมตาช่วยส่วนin dream แล้วนักปฏิญาณ in dream แล้วมาไล่ Bible in dream แล้วมาไล่แต่ขัดยังแต่ค่ะฉันเล่ามันนี่มั้งเบลเชียนดอลนี่อีส่วนที่เราทอเลตักกันเนี่ยฉันสู้ evidence จุมีคำมีจูที่จะจีรัดเราเรียกตั้มตักกันออกมาจุดอย่างที่จูสนนัดจ้างเชียงอุติจูกันจะดูเที่ยวนี้เดี๋ยวเบลจูอาวันเราไม่จอนะปะเทียนนี่เบลตลาก้าทิน evidence ตั้มตักออกมากันมากัลโตเต็นเล็กขบูเตวิดีโอแต่ตั้มตักเราเสียมาให้เบลเชียงตัวทินจากพวกทินจอนะสวยจังกับขัดไฮไลท์เลยดูจูอย่างเงี้ยนี่อินลักกูลนั้นไอเดียทาร์บยังหิมังเลวินทุดิกิจงมากูทินทุดิกปนของเจนี่ตัวเรานักข้อเวลเฮียนกันริลรูฮิจอมเราเสละทุดิกิจงเจ้ามุติค่ะอัตโตขานังกันมังโดนแล้วขัดที่จงค่ะอีจอนี่นะกันตีเทหุ่นทรงจุดนี้ทำไมเสียนี่เล่นคอมชอบเซลตัวกันตัวมังอาจอนะลองทูกันสิเสียกันว่าหันล้มตะเกมที่ไม่เราจะใส่ตัวพวกกันเชื่อเราว่ากันวิดีโอเฮ้ยก็เตลเวนั่งไงนมผมสุนทรภพไม่เที่ยก็วันล้มแอมจอนะลองทูกันสินั่นเลยใช่ไหมไก่ปอกันล้อมไหมสุนัข